Ambere ankiathi ciakwa na ngucokeria nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatane about Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 18 mweri yo mwanja mwaka 2022 Mbeto WINNIE wa KINGERU tukiambiriria ni ati atongeria bakiama kia mbasi batumirite tariria urokorombete kio bunge bwa Igembe South ni we mwenda mzalendo nibo kenda komba kwithira gitana mbere kwithira kiromba itiki kia obunge na kiama kia Jubilee akiaria mukaririete wa kiama kina wete mzalendo no kubatarete ke na utongeria bwa butumba kwithia bukiana nwa no utongeria boro karirite tikeu ni we John Paul Mwirigi. Itango biye wenge bwana wewe toa hiyo ingine ugwe mbasi piwa kiama kietu kia mbasi batwi tutirethirite twina candidate wetu ura twina wetha hii kiamene kia mbasi ni mheshimiwa Mithika Mzalendo tawo yo twina we au tukuwatanira twinthe kiri kura cia ngavana tukaringira kiraito kura cia MP na cio cikethirwo iri cia mheshimiwa Mithika Mzalendo tawora twina wea na ndi chairman wa kiama kia mbasi ndene Meru ndene ya Igembe South ndi na rutha rwa kumukaribisha kiamene getu kia mbasi na nkovia nkumwikira ndi mwikira ari wa kiama kia mbasi kuma ruari riu ne ndi uyu no mwe wetu ai mwitikia twinthe tumwitikiria loi na ngoro emwe tugwa twamo support kambwe nsokerie kiama kia mbasi katho muno especially party leader Kingangi sokerie officials bonde barabo tribanite narua kuma baraba masinani baraba nara kuma ward mwanka constituency no ntubwa kuona ibwega turitanirie ngugi twithire twina azimio is strong Igembe South kenda tumba kundeliver itike Igembe through azimio tariki kenda mweri wa 8 2022 ingwetikia nguvu yetu ongela na kuwatana kwa candidate on Jubilee na kiama kia mbasi no ntukina routine ne muno Igembe South ingwetikia tukaritira antu betu ngugi na kutina nkanja ntukwetariki kenda tukasindete kenda tumba gutethia antu betu Igembe South ni kwenda leadership servant leadership ni kwenda utongeria bura bote ya mwananchi ni kwenda utongeria bura bwa uongozi bura bote utawala no ntubutu wekwa thai ni utawala no ntumuntu nwewe ya akwira ni ato kuthithia antu au wewe karanthe bukaria nthe utongeria kenda bwetikaniria ni atabo kuthithia mbere pio inkomenya kwina tashwishi nonto miriti na romba kura na nyani ndaromba 2017 twacinda na mheshimiwa Mzalendo laiga nkwenda kwira supporters betu bontheru ari ati oni na mheshimiwa miriti tutikuromba kura na kurera twaromba yonthe turua yonthe ni thanu Mzalendo na itomike antu betu iturikitie kuona no mwanka atongeria bethire bawatanirite kenda batethia antu betu thina cietu ciembe ni nyingi muno te mwake we witwa mbasari thina cietu ni nyingi no ntu ibo tukumea kwithine atethu iraisi kwithine atethu ni MP na kwithine atethu ngavana na ninge kwenya thine atethu ni MCA so batu atukwenda ngwataniro na turiona mutongeria oro kwenda kuritaniria ngui na bange ni mheshimiwa Mzalendo urorite ni atiritanairia ngui na bange ni bibi tumitona twa mwitu support Mzalendo kaku tuigete mbunge rongi atura kuo twacha mantu ya rui atura mbasari tori na biacha vijana cieta uwezo fund na youth fund tukaritwa imbasari tori no tuna njira cietu itiro kwa lami tukaritwa imbasari tori no tuna cietu itiro kwa ndekwa nare tukaritwa imbasari so itukwenda kuria tongore bunge bweru itukwenda change ciacha ciembe South kutuika to miostwala mutongoria atukuthwania mbasari yake tuthura muntu gendeta kutethia antu betu ibonto tukona mheshimiwa mwana Mzalendo no tumwenda Mzalendo wakethena interest ya mwananchi atethena interest yake wewe ngwa ebira kuona kirura aita kurira antu betu ba Igembe wa mwalilia na aita ketha mwakura thina nyumba mwakira nyumba wa mwalilia na aita ketha antu batene nya ya kuri makona sani plan ibu abandira na ito ku expect mwana Mzalendo kuma atokuita aita antu bangirikacha pakati maginya ndo anda bakona biku bolimbo era kaimpe pakana imbi no ndi muntu ngwa aki economy Igembe South akoma bibi yakwo
itokuthura mwenda muzalendo ndeme yogetha githomithia twana na to Kenya andiki thirikari lakini na dambia ciake akomogethakirira na cukuru. Tugita na mbere ni ati atongere bakanisa mwanya mwanya kumwanterechia bore ni bayete amuna kwethira bakimeneria kana bakireana na murweri wete kio rise na kiama kia Roots Party ni we Professor George Wajakoya bakiwa mendekethia ya wene giutati na mawatho ya kanisa barete ya narabarete thete na mbere okungwira miaka 10 otambia Nteto kanisa ya Jesus Lins Deliverance Church anterechia kirwa na arabe yete amuna kuwa na mugambo yomwe batethira bakiwa tambaru mutongeria ya JLD ka Jesus Lins Deliverance Church ndi founder na rero to celebrate miaka 10 kuma tukwambia kanisa ejentureje kirwa itoneta murungu atuthia mantu cha mega nikire mambura ja gukungwira miaka 10 kuma kanisa ka Jesus Lins Deliverance Church kana JLD tauni ya Kiroka kwambiria na ara atungatiri batonisa mwanya mwanya baraba kwimberete kiatho kiu baugite ati bateko gwatambaru manifesto ya Njonji Wanja koyoro kumerera matagite kia urais na kiama kia Roots Party ni kira baugite wandi wa bangi na kwende nto bingi biraba tiombete kinya ko bigweta ni gento kira boja atongere bakanisa batetekeire kinyani ni kanisa we are twe kinyume no mantu jaja kwirwa ja kurithia njoka ja kurithia ja kuendia nyama cia kurorongo ja kuanda bangi twe kinyume na mantu ja ujonde rietwenera Yesu Kristo ya kuambiwa ya kwamba tushike fisi kufuga nyoka. Ningetaka kusema ya kwamba hii ni mambo ambao inaleta ushetani katika Kenya. Inatuitishia mapepo. Sera za kuleta bangi na kupanda bangi na kuvuna bangi, hiyo si sera mzuri. Hiyo ni ushetani na hauwezi kutufaidi hapa Meru. Wala haiwezi kufaidi hata Kenya. Nikenda cieta kuthithwa nda batu tukorega na jau nonto riu Kimeru gitagwo onkuga neu gwo tubwirete kuregana na mantu jau chonde twe kanisa kurukia thenjeri baba ba murungu ni barombete anasese kuringa campaign cia thiri bime bitigere bitatu na kwebera kuunjira kari nikenda nthiguru ya Kenya kethora na thiri magite na jaturi bara tukaringa siasa katuringa siasa cina thiri na antu babethe bukarenkero mbecha bweta kurwa micemene nitha kana kungamu itekeria ni tukugitigarite around 25 days chitho chicha thiri na mantu na katho japui ko baginya pastors bara bangi bena aria ibarombere thiri ibagwatanire na batkagita micemene gutwika kaba ku divine wethira na ruo be murengo na jojo yarungamita murengo jojo twe kanisa tugakara uka turungame na msimamo jomwe. Ningewaomba ni kwamba wasiwe wanaingia kwa siasa mbaya, ni kwa sababu sisi wachungaji ndio tumeakilisha Kenya hii. Maandiko inasema ya kwamba sisi wale ambao wameitanishwa na jina la Kristo, wakati tutageukia Mungu, wakati tutakuja kwa Mungu, tutubu dhambi zetu kwa niaba ya nchi yetu na tuombe msamaha, Jehova Mungu atatusamea. Tubonge tukwenda gwitikanira turi antu barabetikitie Murungu. Na ate kwe statistics kana kwe antu baregete kuga bakuga Meru ikethirwa hotspot. We refuse that in the name of Jesus Christ. Meru ituraga ere thiri nega turere thiri. Amen. Nyara kwa na 2007 Meru nerunga mena siona ndene Kenya Meru ne thiri. Hebu mtu auze sera zake. Na kama utaki kusikia sera za fulani na fulani, wewe kaa nyumbani. Wale ambao wanaenda pale kwa uwanja wasikize, wajikatie kauli. Tumebakisha 25 days na uchaguzi ukiisha tukae kama madugu. Narua tugusherekeaga muchemonio kana kugwirwa kwa Reverend Kirenya kanisa eje miaka 10. Kwa hiyo tukuria antu bara achiacha bakugurira antu babethe ba nchobi nekenda barwa michemonio ne bagera maiga nthiguru kana Meru yetu yaga thiri batu tukorega najo twe kanisa ngiripotra Weru weekend kuma tauni ya Kirwa gicugona kebore mbeta mawira kirigia. Aya tugita na mbere ni ati ni umwe wa ngavana baraba kwibanga nibo kendo kunja kanda ko nibo kenda bakomba kwithira bakiebela kiobisine nyuma yawe kwithira yetungata kwa ibindi biele Martin Wambora Onyaga akarika na komanto kathomba ya ngavana yario kwithira akiendekethwa ni MCS kwithira kiebela kiobisine na kinyamagambo kinyakoti akienda omba kwithira kiebela kiobisine amwina bo nombete kwithira kianda nkunyono tira na kuthura ringi kwa kibindi kia
biele kithurano ni kithiru. Mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwaniki wa Mushiri nombete kwithira gicwana na mutongeri wa Karanwenthi nomba kwithia mutariria bwega rugendo rwawe nara rwambiririe nara kinyite maumbani yawe mwanka nende kwa ibindi biele. Kuma mwaka wa 2013 riria thirikari cia kaunti ciambiririe, kaunti ya Embu ni agire wathani muceru uria watongoretwe ni Matinyaga Wambora ariwe gavana. Vau kavereri Wambora ari mumbunge wa gicigo mbunge kia Runyenje na kuria aregana kurutira andu a mwena uyu wira munene na mwega. We built factory dispensaries, factory in every sub-location, and we funded the classes, facilities. Kuona thirikari ino cia kaunti itiari cianarutithwo wira ringi thiini wa bururi uyu, Wambora ari na kivarwa kirito gia gutigirira ati mawabici na mawira monthe ni mambiriria uria kwagirire. Of course, we quickly recruited, advertised and recruited. The lowest level is ward administrators. That was the most urgent, and then sub-county administrators. And then, of course, we now advertised for positions at higher levels. Nuati wana kuri oguo, mathina maria magomagira kaunti ya Embu enjeru, wata kaunti iria ciengi mari mengi muno, makiria vari unini wa kigina kiria kaunti igwataga, ikiringanithwa na mawira maria monthe magirirwa kurivirwa. The number of functions for the counties as per the Schedule 4 are more than the functions of the national government. And yet, the funding is very, very low, 15%. And then the delays in bringing the money to the counties. Nuati wana mathina mama monthe marikuo, Wambora ni uvotete kurutira ekari ya kaunti ya Embu wira kivinyo ta uria aratwereithia. We have a very good talent academy where we are developing talents in music and embroid them on permanent and pensionable terms. So the teachers are well paid and motivated. We have for 84, we have now added another 100. Then we have put 148 ECD, modern ECD centers. We have really tried our best in terms of infrastructure, because infrastructure is everything, especially opening feeder roads in the county, in the ward. Kuringana na Wambora, avotete gwika mama monthe wanathengia ambunge awandi ngurani gukorwa matakumuwata mbaru wirari wake maita maria mengi. MCAs are difficult chaps, really difficult. They think more about themselves than about the people. And they like pulling funds to areas where they can make money, like tours. My officers have a very hard time supervising because of interference when they are supervising those ward-based projects, and they get threatened sometimes. Na maria atavotire gukinyaniria ekari ya kaunti ya Embu aramaigirira mbunge ya mbere ya kaunti iria yang'ang'anite muno kumuruta gitiri. Yeah, they delayed progress in the county because now when I'm spending so much time in the courts, starting with the High Court, Embu, Kirinyaga, Nyeri Court of Appeal, Nairobi Court of Appeal, Supreme Court. They went all the way to Supreme Court. Because even after the Senate gave up, Parliamentary Service Commission still took me to the Supreme Court for interpretation. And they lost all those. They lost all those cases. Yeah, so they really derailed me a lot. Guku akirikagiria wathani wake wa kaunti ya Embu ari gavana wa mbere wa kaunti no wa kavinda ka miaka 10, Wambora ari na utaro kuri thirikari nene na ya kaunti uria ingiagirithia makiria gukinyania utungata kuri ekari a miena ngurani ya kaunti ya Embu. Redressers having to put the money in the central bank revenue account, getting it back, we waste a lot of time. So these delays are really very bad. The only area where they are sometimes sensitive is when it involves hospitals. But then it took us time to know that to get some leeway
so that the money we collect, we channel it to not the exchequer account. For us, we are latecomers. We are doing it now. This month emerged when things became very, very serious. Wambora riu ni urende gucoka wathanire wa ringi varia arenda gitigia seneta wa kaunti ya Embu na kiama kia Umoja na Maendeleo kiria ki thiini wa muungano wa Kenya Kwanza. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ibo ya Rita Mwaniki